Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mopogore mag dongruok e limbe mare kaunti ma Homa Bay odiochieng' kawuono. Chenro go ting'o dag pi e gwenge ma Oyugis, jiwo gero apaya mar Usinga Island e kind mamoko. Ali Abich noluwo limbeno kendo miyowa mathoth. E odiochienge mar ariyo limbe mare makoro dhigo nyime counties ma Kaluo, jatend piny Kenya William Ruto ne omole county ma Homa Bay okinyi ma kawuono mar yango chenro mag dongruok mopogore mageto bero ngima jopiny e county ni. Ruto ne okwongo mole kachud bura ma Kabondo Kasipul kama ne oyange chenro mar pi ma ong'ere ni Oyugis Water Supply ma omuonyo omenda $700,000 kendo biro ke pi ne jopiny e kachud burano kod mano ma Kasipul. Ka e boma ma Homa Bay ne odhi chwang'e chich rech ma piny owacho ma malo gero ka okoni county ma Homa Bay ok bi dong' chien e chenro mag dongruok mopogore makoro piny owacho timo e pacho ka. Pale Oyugis tumeweka milioni 700, leo nimekuja kuongeza milioni 200 ndio watu wa Oyugis, watu wa Kosele, watu wa Ringa na hiyo sehemu yote, watu wa Kabondo Kasipul waweze kupata maji. Pale Kendu Bay tumeweka milioni 600, leo nimekuja kuongeza milioni 200 ndio watu wa Kendu Bay na hiyo sehemu yote wapate maji. Tumewaongezea milioni 450 ya Homa Bay Town ndio muweze kupata maji. Kabla ya Disemba mimi nitakuja kufungua hiyo fish market. Jatend piny bende nosingo ne jodak e county ni thothge biro yudo stima utege e bwo chenro ma piny owacho timo mar kes stima e miere ka okoni apeni ma opogore ma piny owacho ne ochako e county ni to kwamo gedo mag biro dhi nyime. Tumeweka milioni 600 ya kutengeneza barabara za Homa Bay hapa, tuondoe matope yote kutoka Homa Bay Town hapa, kuwe na barabara ya lami ya kutosha. Sindo hiyo barabara vile tumerudisha contractor. Barabara ya Kadel kwenda mpaka Karabur mpaka ifike Kanyatiang, hiyo barabara vile tumeleta contractor aendelee ajenge na amalize. Hii Homa Bay lazima tuongeze watu ambao wako na stima manyumbani kwao, watu wengine 17,000. Mambo ya siasa rais amepanga, tumemaliza. Yule mzee wetu baba aende Afrika akuwe kiongozi wetu. Hata mimi nimefurahi vile mmetukaribisha hapa. Unajua mimi sikuwa nimejua siri ya kukaa na nyinyi. Sasa nimejua siri ya kukaa na nyinyi ni sisi kuwa watu ya baba. Sasa tuko pamoja. Hadi Homa Bay. Jotelo ahinya to mago mawuok Kaluo ne osingo biro tiyo machine kod jatend piny William Ruto mar chwalo chenro mag dongruok mopogore counties ma Kaluo. Nyasi no bende noyuore kod jotend migepe ma opogore, jod bura kind jotelo mamoko. We do not have a tarmac road in this constituency. It was started in 2016 because of funding issues. It stalled. We started it again, Excellency, in 2021. It again stalled. You came back here, Your Excellency, and you started it. Again, kuna kasoro. Sasa you stalled them. But we have agreed with you. Now Mungu alikuwa anasema hii barabara lazima ingoje mpaka maji yakuwe waziri wa fedha. Umesimama pale kwa stadium na ninakushukuru sana kwa sababu umesema Mashujaa Day next year tunafanya hapa na stadium hiyo itaimaliza, na sisi kama watu wa Homa Bay tutakukaribisha tena na tena. Kuna msemo ya Kiswahili watu wanasema ati utende mema uende zako. Sisi watu wa Migori, wa Homa Bay, wa Siaya na hii eneo ya magharibi yote tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema uende zako ni shauri yao, sisi tunasema urudi tena na tena na tena. Ali Abich.